Kublai pi baro sesisin pan ngapnya sombai pi syakat teklovinia YouTube channel hakaktin kasi. Hakani ke video ko bamanta kasngi ngan batai ya karukom login jong kinong hikai hakamek Teams website. Ho gila update ban pidon kam tip katuk ani ya ka jingdon kam ka ba pidi ban le. Bat lada pi pimpat subscribe ikni channel ke jongi pila ban subscribe. Mat kum juruan press ke bell icon kana video ek video ki batmai ki bangin sa update na kapor sa kapor. Bato mentang ini page ikni ke video. Hakita yo ki baladam ala yo sibun tali ki email ki phone call pat ki message ru kumjo bakino hikai ki kali ba balai kimla ban login hakamek Teams website kadau kalong ba yakani ko website la penyaj lengba jong protokol HTTP tipimla ban lej lengba jong protokol HTTPS namar ba la penyaj khanang yakani ko website lengba jong uni protokol tiladadon s p penjak na US hadin jong HTTP mat kumta ke website kan salun pat pin la ban login ya ka dashboard ke jong pi pendap ya username but password nangta pi login nangta di pin sayo ya ka benta jong ke dashboard but da pi ya ka feedback form kan supply ka way ke page Bat hang ni kalong kebadan kam sibun na kabanta jong kino hikai makin puli ya kini ki jing tho baro ki bala ai hang di kumban shu yathu khandiat ya kai ka bangala puli hang ni kalong ba kino hikai baro ki di ban puli bat ban petho ya kai baro ki bala pendap hakani ka make Teams website hatu kai baro hang ni kilong ki pabyang ne yang pidai ban ya trelang bat ki no penyai school kum ki headmaster dan headmistress ban pej lang ya ka jimdon kam jong pi baro ban la ban penbiang nomor kani ke dega one time verification ya ka badai pi select itu ke option beto yes ya ka ba ka detail jong pi kamlong ka badai pi sa select ya ka option ka badai no ti kani ka page ka ba POE mentah ke screen hangdi kidon buon tadi kijat kiba POE henry kebangan batai pi kalong kani ke benta ke ba kadu do pimton kamban le namar kani ke sulong tang ka bagai ke bakila bu na kaliang ke jongki bakin sa update hakani ya kata kisale maki henry pi ini benta gi ibang ai rong saw ditang ini benta ba pi haban pendon kam namar ba don na pring jong pi le si pi sngolongo balai ngimla ban kata e kani ke benta ka ba sakandom ya kani kila disable dan ikim pentre kam yakni ke benta namar ba pindon kam ban le ye ka ba kong santam kalong ba pin kata tang ya kani ke benta ka badon kini ki option pinjir tang ya kini lada ke information jong pi kalong ke badai lada ka first name ka biang ka spelling ka biang ka kerteng ke jong pi sa klik yes bat lada kam dei pi klik no kini ki benta ki ba harumpan kilong ba lada ka qualification details ke jong pi kalong ke badai pi select yes lada pi ko abanong e sa pendap harum lada kam dei pi klik no nangta salek kum juhi sabatai ya kai ke ba pi ko abanong hai tu bentai balai but kumta kalong na ka benta ka training but ka employment history jong pi harangkat but ki wei pede ki balai nangta ka ba khaddo hangde kalong ba nalor kita ki baro ki ba pila yo i haneng ato pidon ai ban ong ya kata pila ban pendap harum jong kani ke benta if anything else then specify nada pidon ban ong yaki pila ban specify nangta sa agree lani ban certify kani ka lain ke ba khado nangta sa submit bat parlok baro ngakar men bapi tan ada kani ka video wat klet ban like ban samem shikwe bat kam tam e bapin subscribe kanang bapin do video yaki bai pada ki video ki bangin sa update na ka por
kubleshibo.